Los datos de COVID-19 en Nules no son buenos y aunque termine el estado de alarma, la batalla no está ganada. Por ello es necesario que sigamos cumpliendo las medidas que nos protegen de contagios. السلام عليكم. كنخبركم بنتائج تعدد حالات كورونا بالنولس ما كتفرحش، وحتى إذا انتهت حالة طوارئ لا يعني انتهاء الفيروس. कोविड-19 की स्टेट एमरजेंसी के अख्ताम के बावजूद कोरोना वायरस के एदाद-ओ-शुमार तसल्ली बख्श नहीं। इसका मतलब ये कि जंग अभी पूरी तरह से जीती नहीं जा सकी। लिहाजा ये ज़रूरी है कि इसमें मज़ीद इजाफा की रोकथाम के लिए हमें ज़रूरी इक़दाम लेने होंगे। Bună ziua, dragi români! Datele COVID-19 din Nules nu sunt deloc favorabile și, deși starea de alertă se termină, lupta nu este câștigată. Colaborarea tuturor cetățenilor din Nules este esențială. Les dades de la Covid-19 a Nules no són bones i encara que acabe l'estat d'alarma, la batalla no està guanyada. Per això és necessari que continuem complint les mesures que ens protegeixen dels contagis. La colaboración de toda la ciudadanía de Nules es imprescindible para lograrlo. Distancia social, uso de mascarilla, higiene de manos y evitar aglomeraciones y reuniones, así como cumplir con las cuarentenas. مواطني نولس يجب علينا الوقاية، احترام المسافة، استعمال الكمامة، غسل اليدين، اجتناب الاجتماعات والالتزام بالحجر الصحي. इस मकसद की कामयाबी के हसूल के लिए न्यूलिस के रहाइश पजीर अफराद का ताउन अशद ज़रूरी है। समाजी फासला बरकरार रखा जाए, मास्क का इस्तेमाल जारी रखें, अपने हाथों को साफ रखें, समाजी व मुआशरती सरगर्मी से इज्तनाब करें, काrantina के ज़रूरी इक़दाम लें। Prin urmare, pentru a ne proteja de contagii, este necesar să continuăm respectând următoarele măsuri preventive: distanța socială, utilizarea măștilor, igiena mâinilor, evitarea aglomerațiilor și a întâlnirilor și, nu în ultimul rând, respectarea carantinelor. La col·laboració de totes les ciutadanes i els ciutadans de Nules és imprescindible per aconseguir-ho. Distància social, ús de mascareta, higiene de mans, evitar aglomeracions i reunions, cumplir amb les quarantenes. La población de Nules unida podemos lograrlo, por tu salud, por la de todas y todos. مواطني نولس، الوقاية خير من العلاج. من أجل سلامتكم سلامة الجميع، وشكرا. आपकी और हम सब की जिंदगी और अच्छी सेहत के लिए आपका ताउन इस जंग में फतह के हसूल के लिए एक अहम किरदार अदा कर सकता है। बहुत शुक्रिया। Populația din Nules unită putem învinge, pentru sănătatea ta, pentru sănătatea tuturor. La població de Nules unida podem aconseguir-ho, per la teua salut, per la de totes i la de tots.